Suruh belanja. Belanja apa nih? Muka mat. Iya suruh belanja, bukan bawa pantat lu. Emang muka gua pantat? Sampai ngatain lu pantat. Orderan. Lu bilang muka gua pantat. Orderan pantat. Oh, ya ini. Ada kunci gua. Ada Kami semua tinggal di perkampungan, desa kecil, ya desa kampung ribut, warganya ribut, RT pun juga ribut, RW pun cewek, bukan ribut. motor gue. Ketemu lagi. Dulu ah. Bego banget sih, motor gue masukin tapi gue di sini. Aduh, bener-bener. Hebat. Hebat banget ah. Cip, lu di mana Cip? Lu kesini deh, tolongin gue. Lagi sedih nih gue nih. Ya, gue tunggu ya. Oke. Ada apaan sih tuh? Sampai kentut lama nelpon gue. Itu ada odoran gue. Ya, udah. Itu ada apaan? Ada apaan? Ngomong sini. Nih, apaan? Nih, cancel. Baru di order, udah kerjain. Baru masuk emang lu? Maaf. Wih, mantep nih. Enggak, lu panggil gue ngapain? Ini minta caranya gimana? Kopi ki gue. Kopi? Iya. Oh, lu kopi. Atau kalau kopi ini jauh. Kopi kan? Iya. Aus lo? Aus. Hei, kopi deh, minum air dulu deh dikit. Belum? Belum. Kan cupang kali. Air kolom, minum. Gue kan cupang mesinnya. Udah gue ada duit. Mana apaan sih? Duduk sini. Ada apaan? Duduk. Aduh, gue lah kayak bocah. Gua pesen ojol aja dah, suruh belanja bentar. Beli obat, beli makanan, klik. Ya, siap nungguin aja lah. Halo. Jangan Cip, ajarin gue Cip. Tunggu orderan dulu masuk. Ntar gue ajarin. Tenang aja. Orderan masuk. Iya. Baru ajarin. Nah, tuh orderan masuk tuh. Masuk. Nah, masuk itu. Lebar nih. Anak nyonong aja kita minta ajarin. Wah, paham nih gimana ya? Titik lokasi. Itu yang kamu langsung dulu deh. Aduh. Sini kali habis ya. Aja. Angkip lagi mana anjir. Malah anyep gue di sini. Tuh anak mana lagi? Cip. Apa? Cip tunggu Cip. Nih, gue lagi nungguin orang nih dari tadi. Tuh. Iya. Gue nunggu dari tadi. Gimana nih caranya? Yah, ini bukan orderan orang, Erul. Ini apa apaan nih? Ini Gomart. Kok tulisannya mat. Mart. Oh, ceng lo. Nih, suruh belanja. Belanja apa nih? Muka mat. Iya, suruh belanja, bukan bawa pantat lo. Emang muka gua pantat? Sampai ngatain lu pantat. Orderan. Lu bilang muka gua pantat. Orderan pantat. Oh, ya ini. Ada kunci gua. Ada pantat.
Ya kalau lo ajar gue gak paham. Bis tadi gue ngajarin lu sialan, lu aja nggak ngerti. Udah bis. Jangan berantem lagi ya. Tahu lah. Damai. Sialan. Sinyal. Abang lu minjem tangga, udah belum? Gue mau pakai. Tangga. Juga lo tetangga gue, ngapain nanya tetangga? Astagfirullahaladzim. Apa sih? Abang lu minjem tangga, udah belum? Lo bilang ke dari tadi ngomong sama tetangga, tangga. Oh, tangga udah. Oke, gue baru pulang. Udah selamat. Ini nih. Udah gue ambil ya. Ya. Iya ya. Gue kemarin ngangkat tangga bertiga. Aku minta tolong aja sama dia. Nur, lu jadi ojol? Ditanya malah nyengir. Mau ojek gak? Job. Mau Job. Bawa tangga gua. Tangga. Oh enggak ya. Lo aja bawa. Gitu aja kagak mau. Ya udah mau balik lah. Bangetan lo ya. Tar lu lihat. Bisa ya.